ole clear tu te chi bai le vek kule tun tum video wa chuan Satan temple chungchang bi chian na kan nei don ani tun la ya temple pakhat boi pui hlo deuh chu downtown San Diego chile mi hi ania kumsang hi somni pakhat khan din ani nima sela he Satan temple hi Satana choi moina mun angkha ani lo thong achung lam hi bi chian na kan nei donang mi som panga te chuan do kan hi an huala wain anin baka meizial anzuk na khu chu azam na sa lebok an ho tu pa ber aroma chuan tharau lam thil tan na nei turin zaizerin ashia tir ta hloma ma se ramhoi biak po tumna lam angkha chu lo be se su he tempula hian member za an oma anni na le an na tho hi asang nual hlombok ten khat chu publicist kang thel tu police officer lawyer le psychologist te ania mithiam tak tak te po anom bok kalima temple of Satan chilea member hian satanism a chuan boina chinfel na emo thudik tak aum lem lo heta hi chuan kan pathian chu keimani theu hi kan nimaya keimani thawin kan khovel kan siam thil thleng zong zonga keimani theu hi mo phur tu kan ni pathian nung kan ni angin thil tha kan ti ya thil sual po kan ti tho eng kan ni ya thimpo kan ni tho ma se thudik kan nei thawa kan chunga tu ma anom lo ni ti hin asoi ani Satan temple member terin dan kalmang hi chu mani chia le thariat na mimal hlimna le lomna khovel thil ti sa thil lama ringnun man ani alandan bera chuan thurin nget le injirtir na khir tak angkha chuan omzia anei vak lem lo sakol emo ramhuai choi moina lampang angkha anti ve ngai lo mi ti in zona ilo nei mai thei heng Satanic te hian ani na taka chuan an pu ber Satana hi an ring tlat lo ani thu oi lo hel mang anga mi ten an hriat hi an du wang mai zok ani temple of Satan chilea an pui thiam azazel chuan tiang hian a soya kan ramdan hi kan ni na hian azom lo aum lo naute ani lo pon ransa emo ramsa choi moina ta na lantum kan ni lo hetiang thil hi chu kan du lo em thin ani zok kan soyang hian Hollywood movie cinema le Netflix sa kan mu ang thin te hi kan ni lo Satanic le Satanic Koshan kan lo ngai ang thin kha he temple of Satan chile mi te hi an lo ni ve hau lo ti na ani dan mumal tak he temple member ni tur hian an lo siam ve a pakhat na chuan form fill up tur ania pani na dan bo chiat na thil reng reng record engma anei tur anilo pathumna interview nei masak phot tur palina psychological test apas ngei tur ani aum zia chu mi pa ngai emo mi chiang vak lo ti test an nei masanga mi pa ngai ani chuan atel theidon chau zok ani heng enchin na sang te hi an paltlang thei ni chuan member thar ani dona ming thar thlanangai don ani abikin ramhuai emo fallen angel lampang ming di chuan an member puiten he ming thar hian an ko to mai don ani Satan temple chile in khom kai hrui thin tu saterial chuan he pol hi TikTok kaltlangin kamua azazan engchung chang chi nge ni atar lan na philosophy kamua ni ti chuan zalen na symbol le mani chungchang zirna le zirchian na hian min hip ta hle ani ati chile chungchang soi vele ta phot tila chilea cheng mi hring chan ve don mi makta duai som pariat vel hi Catholic Koshan ania ma se heti chung hian 6 months sol na wangin an ming chele tin heiba ka hian sa khona le Koshan dang te po an piang chho ve zela entirna temple of Satan ang te hi ramhuai lampang thil atlem hle a
mani chungchang ani deuh ber mai Setana Temple hian an ram sarkara an rin na chungchang hi dananga kalpui phalsak ve turin an dil mek bok Chilea legislator Mauro Gonzalez chuan ting hian a soi vele pakhatna an ko shan hi dananga pompui na tur a om ka ringlo pahni na an sa khona hian mipui vantlanga ngong thalo tak anei thei pathumna Luciferani na hi thil thalampang angzonga tarlanna choimuina angzong symbol po lo ni lo ta se Luciferale setana hi thil thum hona ne ti in an legislator hian soi ane Temple of Satan hi mun pakhat hel mangho thlarawa impo khom na chikhat ania shemmun hi chu thu pakhat ve mai mani ti diklo wanga inrem na mai chawani ti in an tarlang ane alandan bera chuan pathian le setana laka tanga zalenna mani thu thuwa omdu na mun ani deuh ber mai mani zalenna hi Temple of Satan kaushan hian an ngai poimo ber ane ole tuna chuan thildang ngai thlak chun zomna kan neinga tun hnai luka chanchin langsar le mi ngai ven hlo tak pakhat chu zai thiam Taylor Swift abasa ralthuam aphur chungchanga man atok niyan soi hi ani he chanchin hian fans te media tam tak a thong hle he report awang hian federal agents te an enroll pha nge ma se hi thudik tak alo ni re ngem tun hnai lokhan news rang Taylor Swift hi ralthuam a kolowangin man ni in a viral na sa hle amaro chu hemi chungchanga kan hria tor chu hei hi thudik tak ani lo ti hi Taylor Swift an man niya news ti chuak to hi The Onion News Network ane an chanchin hi an ti chua dan chuan federal agents rang DEA DHS le FBI ten Taylor Swift bas hi endik nan nei ane video report a page chuan Taylor Swift hian bathroom a semi-automatic submachine gun ada thu le abas chunga ral thuam drugs le puak thei thil ada ni in antarlang ane Swift hian abil pahlui te le amel ma te laka mani inven nan heng ral thuam te hi kolangin antarlang ane tin hei ba ka hian Taylor Swift hian mi pakhat chhor ane ya thil sual lian tham sang ti tir tu anga pu ani bok Onion News Network chuan he zai thiam hian dan phallo ral thuam thu boy som pathuma nei mek ni nan tarlang nima sela heng thil zong te hi thil thleng tak tak ani haulo he singer lar takhi man ani lova achungchang a hian chuina engma aum lo bok nima sela heti la hian Taylor Swift legal team te heroin thu chu engma an la nei lova a chan chu heng thu zong hi deu so na le TL na mai alani wang ane fans te point heng thil chungchang hi The Onion News ti chuani wangin an ngai tu vak lem lo ani mai thei Taylor Swift career hian ma son chho chun zom zela ammi mal nuna hian thil sual ti emo man chungchang engma report ala omlo ani ole khati zong kha tuntung video wa kan tarlan thei chu ani e